akan datang berlaku kematian, kita tak semayang. Seminit saja belajar semayang mayat. Kalau kita nak buat diploma PhD 5 jam kena jawab depan profesor. Faham lagi? Tapi semayang mayat 1 minit saja. Yang pertama takbir. Allahu Akbar. Aku semayangkan mayat ini dengan 4 takbir. Fardu kerana Allah Ta'ala. Baca Fatihah. Bismillah sampai waladhdallin. Amin. Kemudian takbir yang kedua. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama macam dalam tayat akhir. Takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Kalau mayat itu laki-laki, Allahumma ghfirlahu depan kita. Wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah, dan seterusnya. Tak ingat lagi, tak ingat, pendek sudah. Allahumma ghfirlahu, Allahumma ghfirlahu, Allahumma ghfirlahu. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang tak? Senang. Kalau mak jaga pula duduk depan perempuan, Allahu Akbar. Aku semayangkan atas mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad sampai habis. Takbir ketiga. Allahu Akbar. Perempuan. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha ila sampai habis. Tak ingat, pendek sudah. Allahumma ghfirlaha, Allahumma ghfirlaha, Allahumma ghfirlaha. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya sekodarnya. Nak panjang lagi silakan. Ni mak yang melahirkan kita meninggal, anak tidak semayang. Pasal apa? Tak dan belajar. Itu anak beruk namanya. Faham lagi? Setuju tak? Ayah kita bersusah payah bela kita. Tak ada nyamuk pergi berlari pergi beli obat nyamuk. Tak ada sekolah atau sekolah. Habis benda tak bersusah payah. Dah tak semayangkan jenazah orang tu. Anak beruk. Setuju tak?